That's what we are going to use for today. Success. You can continue. Okuligirira Rogers Kasoro olukwebembere by'okuteza akaruru mu district ya Kabarole yashobora ko abantu 53 batendekwa ahakosa koma aka GVVK 53 nka parish supervisors hamwe na 15 nka ba supervisors b'amagombora kandi abantu baza kubatendeka ahabwe biro bibiri. Operators bisatu abiri na basatu. Those are 323 polling stations is twin. Ndipo trainingire kiro kinu kandi training yetu nija kumala biro bibiri traininga kiro kinu hamwe na nyenje then training yende refresher ija kubayo mwaka gurukwiza towards the election. Kasoro nashobora okweki kucirkwija okuyambaho kuretaho muringo go buringaniza ubu barukubaha amagezi hamwe n'obukugu. Why they are saying obumana butwaro obwire habukwa ngo tuya in training obutwantu training and kwesobwire wing so people believe even during the polling it will take a lot of time. Can wakoma kali very fast scanning kokumura mu supermarket when you are scanning the payment it is just a clip and someone goes. So abantu bahure bagumire the scanning is very fast and very quickly kandi omuntu akuja kuhikana dakika alinze the verification. Bamwe abatende kweri izoba bashobora hamugasho gukoresa biometric voter kit. Akaruku teza akaruru rundi mu Rungereza akarukweta biometric voter verification kit. Akoma kanu tikarukozesa data yona so ngo muntu arikwana akakozesa ndakakukonyera korora ngo akora umurimo gwawo kurungi atatungira kutanzibwa kuona. Ekya kabiri nikangushyaho umulimo. Ekirungi cyayo ne yangusha kandi bisaba kwiba bururu ekindi tekozesa data. Komuntu rusomereho tesokulema kukozesa. Rogers Kasoro olukwebembera okuteza akaruru ahabwa district ya Kabarole yashaba abantu okwija kare hamwe no kutwara ebirukwetengwa okukoresa omubwire w'okutera akaruru. Baije na voter locator slips. Saha zino tulumukugaba voter locator slips at parish level kandi abantu bona baije nazo. Habukuba nicyo kimwe kiturukozesa kuratwa verifying omuntu very fast yasobora kutungaki Obo turukwirira akaruru ko mwaka 2026 turukureba hanshonga ebyagambirwaho Justice Simon byabakama uko abatezi bakaruru bine kugenda bwanyuma yo kutera akaruru abamwe habatura umurikabarore na 40 bagamba hanshongeje tukuruga kara hakaruru rundi kumara kukoma omuntu akaruga mwanya gwa kumiriyemo at least 100 meters kino ekintu kirungi nyona kiroraga nko muntu ngukibi nikisobora kusagika kwiba akaruru baitu kirungi habakwa nikihereza umwanya gunyagalihire n'obugabe obwaba barukubana bakomesa kuri abakora kurungi umurimo gwaba batatalwanizibu like this time round ntorora ngo hari umukuscanning ebintu bingi abantu batayija polling station kukoma kuhwero kemu muihanga bakoleka nuko torora abanyamakuru abakusinde kwa yabo nubo batohereza amakuru huba amakuru nibajja kusomaga aga abantu bururu batakomeye ubururu butora batukomere tugaruka yitubuhulirize obora bo kemanyire ngo bansingire kemanya polling station yange bansingise ubururu buti ekyagenzere kulemesa amahanga agandi kukoma kukalemesa ni ihanga kugenda mu maiso. Makuraga gasha kwa Justin Yakisiki omuri Kabarole district ahabwa Tayari West.